Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Danas ću vam predstaviti 10 dinara iz Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz 1920. godine. U numizmatičkim krugovima je poznata pod imenom Amerikanka. U katalogu World Paper Money označena je oznakom P21. Tiskana je u American Banknote Company-u jer su kapaciteti u Banque de France bili popunjeni, gdje su se inače tiskale novčanice Jugoslavije iz tog vremena. Otisnuto je 50 milijuna primjeraka. Puštena je u opticaj 5.8.1922. a povučena do 18.7.1935. godine, kada je ujedno prestala biti zakonsko sredstvo plaćanja. Dimenzije novčanica su 150 x 86 mm. Lice krasi muški lik koji okreće kotač napretka. Iznad su likovi koji simboliziraju ranjenost, znanost i trgovinu. Desno je velika nominala 10 dinara. Na naličju se nalazi pogled na planinske vrhove Kožuh, Veternik, Dobro Polje i Kajmak Čalan. U Prvom svjetskom ratu su to bila značajna ratišta između srpske vojske i centralnih sila. Lijevo je velika oznaka nominale 10, a desno grb Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca s greškom na hrvatskom grbu. Prvo polje je bijele boje, a ne crvene, kakav bi to trebalo izgledati. Potpisi na novčanicama su član uprave Marko Stojanović i guverner George Weifer, koji se nalazi i na 1000 srpskih dinara.